بصوا بقى دلوقتي انا واقف قدام محل مش عارف جبنه ولا حلويات. تحفه تحفه. بصوا الجميل في الموضوع بقى ان الجبن كتير جدا. بصوا نوع جبنه، نوع جبنه، نوع جبنه، نوع جبنه، نوع جبنه، نوع جبنه، جبنه 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 جبنه. فهنشوف دلوقتي، ممكن نستأذنها ان احنا نشوف ايه هي الفرق بين انواع الجبن. اوكي. Hallo. Hallo. Also hier an so viel unterschiedlich Käse gesehen. Ja. Was ist unterschiedlich? Geschmack oder gemacht oder was ist unterschiedlich? Was Wir ist haben verschiedene Geschmack. Wir haben scharfe Käse und Kümmel, Oliv, Tomat, Zwiebel, Trüffel. Wow. Haben Sie selbst gemacht oder haben? Nein, Nein. nein, nein, wir kaufen das in Holland. Von Holland. Also das sind alle Käse hier aus Holland gekauft. Ja. Wow. Alles Wow. ist aus Holland. Okay, aber haben Sie auch viele Süßigkeiten hier? Es ist mega aus. Und haben Sie auch selbst gemacht? Nein, auch nicht. Kochen Sie nicht zu Hause? Gerne? Ja, zu Hause kochen. Hier bin ich immer arbeiten. Ja? Ja, nein, alles ist aus Holland. Also Sie kommen selber aus Ja, Holland? ja, stimmt. Oh. Es ist ein bisschen schwierig Sprache. Für mich. Ja. Wie geht's dir? Wie geht's dir bedeutet in Holland? Hoe gaat het? Ohio? Hoe gaat het? Hoe gaat het? Ja. Also in Holland, hoe gaat het bedeutet, wie geht's dir? Ja. Ja? Ja, ja. Deswegen sind Sie auch hübsch wegen Holländer, oder? Ja. Ja? Ja. Also, okay, ich möchte gerne einen Käse testen. Ja. Was empfehlen Sie? Ich selber liebe Also die ich- Paprika. Paprika. Ja, die ist nicht sehr kräftig, aber schmeckt sehr gut. Okay, dann hätte ich gerne Paprika. Okay. Käse. Und was kostet die? 12,50 €, 2 für 22,50 und 3 für 30 €. Also ich muss nur kleine Stückchen. Ja, das ist gut. Okay. Die. Das ist eine Paprika. Ich habe die Katze. Ich habe die Katze. Danke. Ja. Oh, Dankeschön. Wow. Schmeckt? Mhm. Schmeckt lecker. Sehr lecker. Mhm. Sehr lecker. Ja, finde ich auch. Ja. Ja. Dann muss ich kaufen. Ja, ist noch eine Kaffee. Danke, das ist echt lieb. Danke. Bitte schön. Ja, dann muss ich gerne, wie viel? Also, ein Kilo? Nein. Nein, nein. Die Käse sind ungefähr 400 Gramm. Wir verkaufen die Käse nur so in die kleine. Okay. Kann ich an die Hälfte, also Diese? nicht die kleine? Kleine? Ja. Geht? Das geht. Okay, Normal nicht, aber das geht. danke. Schmeckt. Das ist wunderbar. Das ist gut, hè? Ja, ja. Was macht's? Nein, danke, danke. Vielen Dank, vielen Dank. Nein, das ist Nein, gut so. nein, danke. Nein, das ist zu viel. Nein. Ich bedanke mich. Nein. Ich bedanke mich. Danke. Vielen Dank. Danke Vielen Dank. auch. Dankeschön. Einen schönen Tag wünsche. Ja, tschüss.
طبعا زي ما شفتوا المعامله جميله جميله، الناس جميله، روحها حلو. كانت عايزه تديها لي ببلاش ومصممه تديها لي ببلاش، مش ممكن. بصوا بقى الناس اللي ساكنه في المنطقه عاملين ازاي. خلاص كله بيجمل مكانه بنفسه، الناس بتجمل جمالها مكانها بنفسها. ده واحد ساكن عادي قال لك هعمل ازايز، بص عمل خشب. ايه اللي خساره بقى لينا ما نعملوش في بلكوناتنا كلنا كده؟ خشبه، زرع، حتى بصوا الزرع كمان مش حقيقي، زرع بلاستيك. بصوا Im Sommer einfach hoch. Tisch. ترابيزه. دي ترابيزه بيفتحوها لما الجو يبقى حلو يفتحوها، والجيران ينزلوا يقعدوا تحت على الترابيزه. يعني الترابيزات الثلاث ترابيزات دي 1 2 3 خاصه بالبيت ده، خاصه بالبيت ده بس دي جيران، دي ناس نضيفه، ناس كده تحس ان هم عايزين ينظفوا بيئتهم منطقتهم. بصوا الالوان، حتى بصوا الالوان، بصوا مفيش حاجه وسخه، مفيش حاجه في الشارع وساخه. بصوا مفيش وساخه، مفيش سيجاره، مفيش ورق، مفيش زباله، مع ان المنطقه ريفيه، المنطقه ريفيه. سبحان الله. ربنا قال ايه؟ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تشوفوا، لازم تشوفوا الناس التانيين عايشين ازاي عشان نستفيد منهم، عشان نتعلم منهم. يعني مثلا لو في عادات وتقاليد بتسمح ان الانسان يكون مش نضيف قوي ولا حاجه، الناس تانيين يعرفوا عملوا ازاي النظافه دي، ازاي جابوا الافكار منين، عملوا يعني روعه بصراحه. بصوا ده مطعم بقى، ده احنا داخلين المطعم بقى، نخش المطعم ده ونشوف. بصوا بقى حضرتك، احنا النهارده طلبنا انا طلبت شنيتزل اللي هو الفراخ بانيه وبطاطس. انا بعشق الفلفل الاسود ده، انا حاطه دلوقتي. انا بعشق الفلفل الاسود. بصوا بقى الالمان بيحبوا ايه؟ بيحبوا البطاطس كبيره كده، تبقى كبيره قوي، كبيره، وتبقى داخله الفرن تتشوى وتقطع، يقطعوها وهي مشويه وعليها بقى طماطم. تعالوا اوريكم وهي طالبه ايه. Andere, was hast du schon bestellt? Ofenkartoffeln. Ofenkartoffeln? Ja. Dann kannst du zeigen, bitte, was ist drin ist. Da sind Kartoffeln, die im Ofen waren. Und das ist Kräuterquark. Und das ist mit Rucola-Salat und Tomaten. Knoblauch auch? Ich glaube ja. Ja, Knoblauch auch. وتوم وطماطم وجرجير وبتاع، تحفه. كان في ساعه اهي. بصوا البطاطس